so enti se me kase bi obi entumi entimi si dai wa bra wo yesini ni ade ade a me kan e call 5 pack for ni din say one more time no because enkura na no mo ye adwuma no mo tu mo kayi omo charge ma omo e wo producer no ho producer no atwere din no ni series a obu okura no a me corset bi so e ma ko bi ko jimi no ho bitu bi ka koy me ye adwuma ni wie o omo delay me a but bitu bi ka koy because na ye bufu my adwuma na wie omo director no ko gis camera ot okoya producer na say let's know the brain first no na me di ni me yura ho pa me hu se Ghana fo omo a omo ewo ye adwuma no ebi agim a wo mo nka nipa ni tirewu so obehwe me papa panyi we manyi chew nya usika ena me ba ho besere wo ona wo ma wo director frame say role bi wo ho na say role no de me na me fata role no nti me busa director say na oso betu ana oso boys me ne be kan me amaji usika amount they don't worry me say ye woje ewie no omo kan asasem no na me ne nipa mienu e kodunkwa omo koja me biwie ne tumi ka na m kodunkwa koye madwuma na mbai up to now man ye say sini no na me gre free sini ni din but me kai because me sini bia metwa bia no I keep records na me wo yire ena me ne we Emilia Brube kwa twempna ti na me hwe me mpena no che na wo yire na ne Emilia Brube ni ni ye twempna twempna wo sini ni mu okay wo sini na me di misika okay enyina ama Emilia la show Emilia na efia yetimu ni ye kodwo kansa na ye efiewura omo Emilia kofa boy e ma mbeto boy no me pam Emilia te me ma ya akokora nti wo mpem bio sai si koko krache thank you na Lewen yire ni achebu na Lewen so be fa yeah we no yes sai si ni hwe road no am boy no it means me ya di papa me ye bibi ma na wa fa ma me ya me je akatua no ba bi nti na ma ya chiri di